Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандастар. Биз бүгүн Ноокаттын 3 кемпир айынан салам айтабыз. 3 кемпирден экраныңыздарда көрүп турган кайрадан эле сиздер күткөн Шумбала чыкмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Аттын мощный гигант чыгат экен. Шумбала, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum Rasul aka. Ден соол жакшы, иштер жакшыбы? Жакшы aka, Allohga şükür. Sekin Аттын дагы зору чыгат экен өзүң айткан. Giganti bugün aka. Giganti чыгат. Öte çoğu çıgat aka bugün. Жаны бар. Өтө күчтүү ат Aka чыгат экен. saçından başlayalım şunu. Айтчы жашы канча? Caması. Caması. Gelin, buna gelin hele. Bulgunu жаңасы 4 жаш be. Bunlar üstünde yok Koran. Gördünüz mü? Herkese üstü tazamda. 4 yaş. Астыны сайыптыр а? Aka boyga kesek boy 1.75. 75. Aka 73 kilo alıöret. 73 өлчө болобу? Ölçü alıöret 73. Boyundan bonus экен Boydan bonus. Шумбала, буну каяктан алып келдиң? Aka canlı geldi aka. Canlı Üretçiken geldi. müspet etmedik hala. А, кайерден келди бул? Rusya'dan, Omski'den geldi aka. Омскийдин аты. Омскийден келдик. Мынакей көрүп турасыздар туугандар, тияктарын тартып коелучу. Бул эми жетеге чыгыбы? Aka bu var çoğu var. Dokunup nima var? Сен башына жооп бересиң. Benim boşuna cevap aka. Ceviz 300 euro aka. Атты байкаңыздар. Aka üret olan adam bolsa barı. Kötü çoğun at bu aka. Бул ташыркап алып турбу э? Така жокпу азыр? Bir jolem takalınlık bu aka. Така көрөлөкпү? Bir jolem kırak gigan takarasanız aka buydu. Ağzına tıyaqlarını takıp koyunç. Bunday taşırqa basıldı da şuradan. Ya taka görelek Taka bu bir işim. jolem taka görürlük aka. Şunda жаңасы, жаңы үйрөнч. Sen şurada boş taka görürlük endi. Аттын үйрү барбы үйрү? Şu bilbedim aka yürü bolsa. Койсо керек, койсо болсо керек э? 73 көлчө болот. 73 kölçü olur. Тени башына, жебишине жооп Var бересиң. çoğuna. Buna kırasanız kellelerine aka. Эми Омскийден келсе, ояктан да тандалып келсе керек э? Bunlar gigan ha. Мына көрүп турасыздар туугандар. Ат жакса байланышасыздар. 73 көлчө болот. Тени башына, жебишине жооп Senin берем başına дедим. var çoğuna çoğu aka. Алган адам мээнет кылат, үйрөтөт, тарбия берет. Nenet kısa kuda kalasa gül koyut aka. Көкүрөгүн урбадың го, Kökürek buna kırak aka. Buna kökürek. Buna kırak. От качты. Атты качырып жүрбө. Гигант атты издегендерге, мощный издегендерге экен, а? Aka var çoğu bu. Сен ошоно жооп бересиң. Boşuna çoğu. Просто takasırıp koptu bu hanım. Такасырап. Эме кылып калыптыр, а? Bir jolem takalınlık. Нежөңдөп калыптыр да. 73 көлчө болот. Сен ошоно жооп берем дедиң. Кличка эмне деп койгонсуң? Klitschkası aka Obama. Обама. Кличка. Мүчөнү байкаңыздар. Келип көрүп ала берет. Ha gelip gör. Келгенине канча болду ошондо? Gelgenin aka hiç kaza bu yok da. 15-20 gün oldu. 15-20 күн болду. He. Yok, колго жоош экен, а? Kolga çoğuş. Обама дедиң. Obama. Обаманын баасына ачем. Kırgız pulga 500 bin son aka. 500 000, жарым миллион. Ha. 5,5 bin dolar bol kola alıp çıkarsın ha. Дем, долларга жазып коебуз. O dolarga cazıp koyarsak. Номерлерди айтем. 555 milyon. +996 555 менен 30. 30 19 30. 19 30-да жанына туруп койчу мында. Көрүнөп экенсиң, көрүнбөй экенсиң Bunlar. ошондо. Buna. Канчамын дедиң өзүң? Men özüm aka 1.73 mü? 73. He. Номерлер айтылды туугандар. Обама жакса байланыша бересиздер. Анда аслам, соодаңы берсин. Шумбала. Биз чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар. Саламатта калыңыздар.